Evo, dragi gledatelji, ponovo smo zajedno u jednom novom videu u kojem ćemo pokušati približiti našim gledateljima, a i kupcima GoPro kamere. Naime, do sad nismo imali priliku ni jednu kameru GoPro imati i čuli smo dosta o njoj. Čuli smo dosta dobrih stvari, ali i loših stvari, ali htjeli smo se sami uvjeriti u to koliko je GoPro kamera stvarno dobra. U svakom slučaju odlučili smo se za kupnju GoPro kamere koja na našem tržištu, njezina cijena, i to GoPro kamere GoPro 7 Black, to je najbolja inačica GoPro kamere trenutno u 2019. godini i trenutno uz nju postoji još također i bijela verzija i srebrna verzija. Ali to već znate, pa o tome nećemo ni pričati puno. Nas je zanimala ova najjača klasa GoPro 7 Black koja je vrhunska što se tiče slike, barem su tako govorili, i što se tiče stabilizacije. Ima nekoliko modova. Što se tiče same stabilizacije, ima normalan, bez stabilizacije, normalnu stabilizaciju i također postoji i super stabilizacija. U svakom slučaju, kako to izgleda, sad smo trenutno u super stabilizaciji, a to radi na određenim rezolucijama i isto tako na određenim brzinama sličice u sekundi. Trenutno radimo na full HD rezoluciji sa 50 sličica u sekundi. Na 100 sličica u sekundi radi normalna stabilizacija, a na 200 sličica u sekundi, što je stvarno vrhunska snimka ove kamere, tu nema stabilizacije. Trenutno dakle koristimo ovu 1080 rezoluciju sa 50 sličica u sekundi. U svakom slučaju, što sam htio reći o ovoj kameri. Do sad nismo imali GoPro 7 kameru niti jednu i na neki način malo sam zazirao od takvih kamera. Iskreno nisam vjerovao da ovako nešto može dobro biti. Takva kvaliteta slike, takva stabilizacija, po meni je to bilo iskreno čudno da u takvoj maloj kutijici može biti tako dobra stvar. Kod sebe u firmi imam dosta kamera, imam stvarno i profesionalnih kamera i manje profesionalnih i neke od njih su, te velike kamere su dosta i teške, iskreno rečeno, i teško ih je nositi u nekim situacijama. Normalno da one služe i da su to stvarno vrhunske kamere, znači radimo se tu o Panasonicu i o Sonyu i nekoliko stvarno kamera dobre su kamere, ali evo, ovoga puta smo se odlučili za GoPro 7 zato što smatram da će nam biti puno lakše nju koristiti, a i druga stvar je što ta kamera je lagana, jednostavna i što je po meni ima vrlo veliki spektar funkcija koje s njom možemo činiti. U svakom slučaju, kako smo ih kupili prije tjedan dana, evo naši utisci nakon tjedan dana. Kamera je odlična, snimak vrhunski, iznenadilo me stvarno u toj maloj kutiji da toliko može to dobro sve odraditi. Stabilizacija, ja stvarno, evo kako su to napravili, netko čak govori da je GoPro 7 Black da s tom svojom tehnologijom ubija gimbal. Ne znam koliko je baš to istina, ali da je dobra stabilizacija, to u svakom slučaju je. Što možete i vidjeti po YouTube kanalima u kojima se objašnjava više o tome. Ja sam, kao što možete vidjeti u linku gore, napravio jedan
poseban video na engleskom je koliko je, što sam primijetio kod kamere. Prvih tjedan dana je sad koristim, ali sam primijetio da ima jednu manu, koliko je to mana ili nije, ali u svakom slučaju jako se zagrijava kada se snima s njom. Znači temperatura poraste čak do nekih 40 stupnjeva. Pa sam ja išao isprobati da li se na GoPro 7 kameri, tu gdje sam vam rekao na videu, može ispeći jaje. Jaje nisam ispekao, možda bi ga neko i pojeo, to bi bilo više ono, kako bi rekao, meko pečeno jaje. Ali ne bi baš preporučio da se jede zbog salmonele i ostalih, ne znam, loših stvari. U svakom slučaju, GoPro 7 kupio sam iz više razloga, a jedan od razloga je i da mogu ovako s njim lako, nesmetano i bez brige raditi ovakve videe i da mogu je ponijeti, staviš je u džep i teraj. Isto tako možeš je koristiti kao dashcam kameru koja je vrlo interesantna i u situacijama u koje možemo vidjeti iz auta mogu se stvarno snimiti zanimljivi prizori i ponašanja vozača i sličnog. U svakom slučaju druga dobra funkcija. Ali o funkcijama GoPro-a stvarno imate puno i vjerujem da će svako će naći nešto za sebe. Ja sam izrazito zadovoljan kako kamera radi. Kažem, otporna je na vodu, kišu, čak je ovako kako je bez zaštite, vodene zaštite, tog odijela zaštitnog. Također je otporna do 10 metara u vodu, a s tim da sam kupio si ja to isto i odijelo za vodu. To je više za ronjenje, ali ono, znate kad kažu, 3400 kuna kad daš za kameru, nećeš baš biti siguran uvijek da ono što oni su napisali, da će to tako biti. Možda i hoće, vjerujem da hoće, ali pusti priču. Tako da ja sam uzeo to odijelo uz to. Još mi fali taj remote control koji bi kameru palio, gasio ili što već radio na daljinskom, iako kamera ima na sebi određene funkcije koje možemo kontrolirati glasom. To radi na engleskom, to radi dobro i jedno što ja nekad zaboravim koja je naredba pa stisnem krivo, kažem krivo ali dobro, to se sve treba naučiti nakon tjedan dana, evo, to je ono. U svakom slučaju, kamera je odlična. Da li vrijedi 3400 kuna? Pa, mislim ako nemate neku kameru do sada, mislim da se isplati investirati u to. Stvarno ćete s njom mnogo stvari moći odraditi. A ako već imate neku kameru, ne znam, to je na vama da prosudite. Ako imate novaca kupite, ako nemate nemojte kupiti. Ja je koristim i sve ostale kamere koristim dosta profesionalno i kad bih kupio samo ovako za frkanciju ne bi si to uzimao sigurno, ali ukoliko radite s tim i možete si to otplatiti na jedan duži period ili kraći, zavisi, onda je moja preporuka da je uzmete. Kažem, kamera je odlična, moje impresije nakon tjedan dana su odlične. Da, moram napomenuti kako su neki od ljudi u komentarima govorili kako kamera nakon nekog vremena ili blesira ili smrzne se ili nešto. Ja ću vam iskreno reći, do sad nisam doživio u tjedan dana nijednom da mi je smrznula. Mislim da je razlog tome što imam u njoj jednu dobru 32 gigabajtnu karticu koja to odrađuje dobro. Mislim, moguće da ljudi stavljaju svašta unutra i u prijašnjim uređajima koje sam imao znao sam imati problema
sa karticama. U ovom slučaju ne, to je neka vrlo brza kartica ScanDiskova, mislim, je da je koštala nekih oko 500-600 kuna, ali 32 giga, ali isplati se, koristim je i u ovome dronu. I kada dižem dron ne smijem izgubiti takav snimak. Isto tako dogodilo mi se nekoliko puta u ovih 10 godina da sam koristio razne kartice koje su mi otkazale na važnim događajima. Odlučio sam da je kartica vrlo važna stvar u svakog profesionalnog fotografa i snimatelja. Pa se s tim ne treba zezati, pa trenutno koristim i tu karticu u GoPro i mislim da je to jedna najbolja investicija kad čovjek već kupi neku stvar, neka kupi i poštenu karticu koju će staviti u ovakav uređaj. Da, još jedna stvar za kraj. Na sebi nemam mikrofon, isključivo radim sa mikrofonom sa kamere i kao što možete vidjeti, mislim da je zvuk odličan. Ja u firmi koristim nekoliko profesionalnih mikrofona sa bubicama, ali ovoga puta ne želim ništa. Želio sam prikazati kako kamera radi i u ovakvim uvjetima, znači bez ičega. Kompletno, evo, imam kameru i imam jedan stik mali koji sam dobio u konačnici uz kameru. Znači, uz kameru nisam uzimao karticu, jer sam karticu već imao, nego sam uzeo te dodatne neku opremu, za auto, za taj kao jedan stik, mali štapić i meni je to dovoljno za sada. I da, uzeo sam naravno to odijelo podvodno za vodu koje može koristiti se i do, mislim, 60 metara, nisam siguran, ali pod vodom. Ali o tom potom ja u tu vodu duboko neću ići, ali htio sam zbog predostrožnosti da ipak kamera ne bi pustila vodu, jer mi je nevjerojatno da te gumice okolo koje drže kod baterije i gdje se puni kamera, da one mogu izdržati tako da ne uđe voda. To je meni čudno, možda sam malo skeptik po tom pitanju, ali evo. U svakom slučaju, dragi gledatelji, toliko za sada. Ovo je impresija nakon 7 dana, ja sam zadovoljan sa kamerom, čak mogu reći ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Za sad je to tako i evo, nadam se da će ostati tako. U svakom slučaju, ako niste, postanite član mog kanala, jer u buduće ćemo raditi puno više ovakvih videa i to u konačnici zahvaljujući ovoj GoPro Black 7 kameri koja je stvarno odlična.